Assalamu alaikum melek canlıların görüşçüleri. Bugün 8 Mart'ta İt pazarına geldik. Moskovskiy Kuliyeva'dan жоғары. Nekrasov көчөсү Баткен базарына жетпей. Азыр силерге иттердин бааларын айтып берүүгө аракет кылабыз. Assalamu alaikum. Тайганың канчайлык бул? 1 жаш 6 ай. 1 жаш 6 ай. 1 жаш 6 ай. Эркек ургачы? Ургачы. Канча сурап атасың эми ушуга? 15. 15. 15 миң экен мына отайга. Мында жетелеп койчу мында. Мына 15 миң сом. Мына отайга. Telefon numarını айтып қойсың. 0707 18 73 18 ya. Мына telefon номері шындай екен. Мына отайғандық. Мына 1 жылдық қасық екен. Қанша тұрады? Қанша сом сұрап атасың? Я. 4 миң. Мына 1 жылдық қасық 4 миң сом сұрап атқан екен мамында. Мамында қасық. Ургачы еркек бұл? Ургачы дейік. Восточный порода, да? Восточноевропейская овчарка. Вот, восточноевропейская овчарка. Почти 3 месяца. 3 месяца, да? 3 ай болып тұр. Басы, сколько? Просим 14 тысяч. 14 миң сұрап атып тұр. Мынау еркек күчік екен. Чистокровный, со всеми документами. Мына таза қанды екен. Мына момында күчік. Европейский дейді. Можете телефон номер сказать, да? 0554 37 2010. Спасибо. Время свободное, на последний нажимаю тему. Породасын айтып қойшы. Ол деген породасы деген нарний охотник, яктерьер. Айы деген 8 айлық, басы деген 7 миң. 7 миң, еркек ургачы? Еркек. Еркек дейді, мына. Мынандай күчік екен. Вот теперь 7 месяцев, сколько там? Восточноевропейская овчарка. Ага. 3 месяца. Ага. 15 тысяч. Самка или там... Мальчик и 2 девочки. Мальчик, девочки, да? Вот. Телефон номер может? 552 77 26 46. Мына телефон номері осындай екен. Мына момда күчіктер. Алабай қанша айлықтар бұлар? 3 ай болып қалды. Мына 3 айлық алабайлар. Қанша сом болып отыр? Ургач 8 миң, еркегі 10 миң. Мына ургачысы 8 миң, еркегі 10 миң. 3 айлық алабай, телефонын айтып қой 3 айлық. 777 10 85 68. Мына ушул телефон номермен звонок еткіле. 3 айлық алабайлар екен. Жақсы күчіктер екен. Телефон ей, гурай. Это алабай, да? Какой месяц алабай? 2 месяца. 2 месяц дейді. 2 айлық алабайлар екен. Мамамда алабай. 2 айлық ургачы еркек бұл? Все кобели. Кобели, да? Еркек күчіктер екен мынакей. Бойцовая линия, Болтоевский. Бойцовая, Мында боец екен, бойцовый дейді. Телефон номерін айтып қойсын.
0705 А? 50 28 85. Мына ушул телефонго салсаңар болот. Мына момунда күчүктөр. Мына. Лайка какой месяц лайк? 3 месяца. 3 месяца, да? 3 айлык лайка екен. Это девочка, мальчик? Девочка. Ургач екен, мына ургач күчүк лайка. 3 айлык. Сколько просите? 5000. Ана 5000 сом сурайт екен. 5000 сомго монда лайка. Лайка, екен. 5000 сом. Алабай. Какой месяц? 3. 3 айлык күчүк екен мына Алабай деген эркек күчүк екен. 3 айлык. Сколько просите? 10 тысяч. 10 000 сом. Мына 3 айлык Алабайга 10 000 сом деп мына суралат. Мондай екен, чоңоюп калыптыр. Мына эркек күчүк. Или чего то? А маленький вот тут. Мына монда документи менен мына овчарка күчүктөр бар экен. Монда овчарка документи менен. Энелер атылар эми булар. Могу канча айлык күчүктөр ушулар? 2 aylık. 2 айлык күчүктөр экен, овчарка күчүк 2 айлык. Канча сом болот? 10 bin. 10 000, э? Телефон номерин айтып болсун. 0754 83 54. Мына ушул телефон номерга мына 10 000 мондай күчүктөр чоңоюп калыптыр. Документтери менен бул. Прививкасы менен. Прививкалар. Meni de koşat. Meni de koşat. Мына хозяйкасы. Ben de çıkalaydım. Рахмат. Сейчас немецкая овчарка дейт. Онда аталары, мына атасы енелери. Онда екен, мына свидетельство бар екен. Питомник, э? Если что, питомник зарегистрированный. Вот питомник зарегистрированный дейт. Онда свидетельство бар. Документтери, прививкалары менен. 3 прививки уже. Телефон номер можете сказать? 0772 94 56 29. И сколько просите? 15 тысяч. Девочка, мальчик? Мальчик. Мына эркек күчүк экен, 15 000 сом. Немецкая овчарка. 15 000 сом. Монда документтери менен. Сүрөттөр, ат энесин сүрөттөрү менен. Жаштарын айтып коюш. Кыргызды өттүк. Ушулар дөт. Короче, 8 айлык. 15 000. Аркасы Алабай, Туркменский. 3 жашта. Азыр 20. 20 8 айлыктар. Мына 8 айлык мондай дөттүк. Кыргыз дөттү беркиси. Мына аркысы Алабай экен. Мына могу кыргыз дөттү. Телефон номер 0777 48 26 39. Мына ушу телефон номер менен. Порода какой? Алабай. Алабай, э? На Алабай. 11 000 сом сурап аткан экен. Какой месяц сказали? 2,5. Мына 2,5 айлык Алабайлар 11 000 сом. Все, девочка, мальчик, все есть, да, здесь? Да, мальчик один, и все девочки остались. Все девочки остались, да? Мына бир эле ургач калган. Мальчик. Бир эле эркеги калыптыр, карган баары ургач экен. Мондай. Телефон номер можете сказать? 0550 15 04 68. Мына ушул телефонго чалсаңар болот. Мына Алабай күчүктөрү. Ургач күчүктөрү.
Birli erkeği kalgan eкен. Ja, mana momda alabaylar var eкен. Momda urgatçısı var eкен. 10.000 so'm ekan. Telefon nomeri 0705 92 22 21 deydi. Momday. Momda alabaylar. Tuğulgan жылынан beri жазып koydular. 21 12 19 deydi. 23 dekabrda tuğulgan eкен. 19 жылы. Momday alabaylar. Mana momda pitbull degeni var eкен. Bu qancha aylık şu pitbull? 1 yaş 3 ay. Erkek urgatçı bu. Erkek. Buna erkek eкен. 1 yaş 3 ay deydi buna onu. Uşul qancha turat hem uşul pitbull? 20 ay. 20 ming. Belki alabayçı. Alay 15 tane. Buna mo alabay 15. Katışkası. Tartışına çıkan katışkası. Buna monday dokumentleri mi? Buna dokumentleri. Buna 15 ming so'm alabay. Buna pitbull 20 ming so'm. Okey. Telefon nomeri aytib qo'ysin. 709 51 19 05. Mana uşul telefon nomeri bilan buna pitbull alabay. Mo alabaylar dagı. Buna iki oyakta iki alabay жазылгандар бар. Buna bari bir xazayın bu. Dokumentleri bilan buna. Tamam da dokumentleri bilan buna pitbull bu. Alabay. Mana momda argentinskiy dogga geldik. Argentinskiy dog. Buna birөө kalgan eкен. Urgatçısı 15 ming so'm deydi urgatçısı. Bitnası da. 15 ming so'm. Еще один кобель остался 40. Еще один. Daha bir erkek küçük varken 40 ming deydi. Argentinskiy dog. Все продали. Buna bарын satıp bitken eкен. Bir erkek bir urgatçı kaldı. Какой месяц было вот это? 9 месяцев. 9 ay. Buna urgatçı küçük. Доги, да. Доги, на. Доги. Спит. Не хочет. Алабай какой месяц? Тоже 9. Мына дагы бул дагы 9 айлык алабай экен. Это алабай сколько стоит? 15. 15 миң сом. Өкөтең 15 миң сомдон экен булар. Алабай, аргентинский дог. И оба девочки, да? Ургачы, өкөтең ургачы экен. Дома кобели есть дог? Вот остался один. 40 тысяч сом. Үйдө эркеги калган экен. Следующий базар привезу. Мына кийинки базарда аны эркегин алып келет экен 40 миң сомго. Эркеги дейт. Девочка, понял. Девочка. О, да, как раз. Мына монда ургачы. Доги. Аргентинский дог. Телефон номер можете сказать? 0700 3 девятки 024. Мына ушул телефонго чалгыла. Ургачы. Алабайлардын күчүктөрү. Это какой месяц было? 3 месяца. 3 айлык күчүктөр алабайлар. 3 айлык. Девочка, мальчик? Мальчик. Эркек күчүктөр экен. Алабайдын күчүктөрү. Мына. Онда алабайдын күчүктөрү бар. 3 айлык.
Телефон номер можете сказать? 03 семерки 97 02 99. И сколько просите? 15 тысяч прошу. Мынаки 15 миң сом сурайт экен. Мына момундай күчүктөргө. Ана. Документы. Мына документ прививкалары менен бар экен булардыкы. Немецкая овчарка. Дильношерстный деп коечу. Дильношерстный деген немецкий овчаркалар. Мына эркеги э? 5 айлык документтер бар, прививкалар бар. Канча сом турат? 10 миң. 10 миң. Мына момундай документтер. Мынакей. Документтери менен прививкалары менен 10 миң сом. Момундай. Овчарка бар. Hazır. 709 99 44 76. Мына ушул телефонго чалсаңар. Мынакей. Мына документтери менен. Так, азиат мына. Азиат породалар, мына азиат. А сколько просите? Белая 12, рыжий 10. Мына 12 миң, 10 миңден экен. Мына азиатский күчүктөр, азиат. Какой месяц они? 4 месяца. 4 айлык күчүктөр экен. Мына 4 айлык күчүктөр. 10 миң, 12 миң. Азиат. Какой месяц? 2 месяца. Мына алабайлар 2 айлык күчүктөр экен. А сколько просит? 8 за кобелей, 9 за сучку. Мына ургачысына 9 сурайт экен. Эркегине 10 миң сом сурап атышты. Алабайдын күчүктөрү. Немецкий черный, немецкий овчарка. Эркек бекен? Ургачы. Канча сом турат эми ушул? $150 атасы. $100 деп? $150 дейт. Немецкий овчарка. Унун жашы канча я? 1 жаш ашканда улар. Мына 1 жаштан ашкан экен. Мына немецкий овчарка. Мына $150.